уңышлар тілеймін. Рахмет. Мен шақлы, менің сондай мен ердемші бар, президент Айрахач татар тілін мына бұл айтып біле. Біздің егет, сіздің егет, біздің егет, екінші сөз. Узаль Абдулазянович, мен de üstirahatımda Tataristan Fenler Akademiyası'nın yaşarak bulun vakilleri, alimler isminden sizinle ihlas konudan şoğluk, görkem yübüleyiz bilen ihlastan tebrik ettim. Şundan da ben şahsen benim turmuş yolunda da profesyonel işlerinde de sizin alışığınız, rolünüz ehemmiyetli oldu. Ne için degende birinciden ben 90'lı yıllardan alıp Узаль Абдулазянович istekleyen Kazan Devlet Pedagogika İnstitutu'nda okup çıktım. Ondan sonra da ikinciden aspiranturalarını ötüp dissertasiya alanda siz benim doktorluk dissertasiyamına opponent buldunuz.